Petrokov, 30 godina gradimo budućnost s vama. Nekad nam je za vrućih ljetnih dana bilo dovoljno da nas poprskaju hladnom vodom. Međutim, proteklih su godina temperature narasle i prskanje više nije dovoljno. Pa nakon boravka na otvorenom jedva čekamo da stisnemo gumb na daljinskom svojeg klima uređaja. Sad je već, ajmo reći, sezona klime u punom jeku i ljudi su već aktivno traže klime. Naravno i u tvrtci Petrokov mi imamo u velikom dijelu asortiman klimatizacije. Jedan od naših glavnih partnera je klimatizacija od klime Bergen. Nude monoklime koje podrazumijevaju jednu unutarnju jedinicu koja ide na jednu vanjsku, ali i multisisteme koji imaju opciju spajanja više unutarnjih jedinica na jednu vanjsku. Na taj način se smanjuje na vanjskom dijelu nepotrebne vanjske jedinice, a samim time se u principu smanjuje i korištenje od prostora, od fasade, od u konačnici, ajmo reći, zagađivanja i vizualnog, a i zagađivanja samog zraka, ali ipak radi samo jedna vanjska jedinica. Nekada se klimatizacijom upravljalo daljinskim upravljačem, a danas je standardan Wi-Fi sustav, pa tako klima uređaj možete upaliti kad krećete s posla, kako bi vas u domu dočekala idealna temperatura. Jedna od zanimljivih karakteristika Bergenovih klima je iznimno niska buka koju stvaraju vanjske jedinice, tako da su decibeli iznimno je tiha i praktički neki naši kupci su nas pitali kad se montirala da li uopće radi ili ne naše instalatere. Osim manjeg zagađenja bukom, u današnje vrijeme treba brinuti i o planeti Zemlji. Upravo su klima uređaji godinama bili ti čiji su plinovi pridonosili stvaranju efekta staklenika. Proizvođači klima su primijetili koliko je njihov utjecaj na ukupno zagađenje, a svi želimo ići u tom smjeru osvještenja i stvaranja tih zelenih tehnologija, tako da i klimatizacija i proizvođači su počeli koristiti neke alternativne zelene plinove koji se koriste, koji manje stvaraju taj staklenički efekat i manje zagađuju u principu prirodu. Znači to je R32 plin koji isto tako dolazi u našoj ponudi klimatizacije kao standardan plin. Svi su današnji uređaji inverterski modeli, te omogućavaju grijanje i hlađenje. Grijanje u ovo doba godine nije potrebno, a za hlađenje treba pripaziti na sljedeće. U hlađenju je to, naravno, prema potrebama vanjskim temperaturama, ali naravno nikad nije dobro raditi preveliku razliku između vanjske i unutarnje temperature u objektu zbog opet zdravstvenih stvari, da ne bi dolazilo do temperaturnog šoka i tako dalje. Cijelu smo zimu slušali kako suhi prostori modernih interijera nisu dobri za naše zdravlje, ali ljeti ni prevelika vlaga u prostoru nije dobra. Isto tako jedna od standardnih u principu karakteristika klimatizacija, naravno pa i Bergen klima, je odvlaživanje koje u danim trenucima, pogotovo ovim sparnim vremenima, omogućuje da se ipak uz hlađenje stan i stvori puno ugodnija koncentracija vlage u zraku, tako da se može lakše disati, lakše spavati po noći. Jer današnji su klima uređaji puno više od standardnog ventilatora. Oni zaista pomažu da klima u domu bude zdravija.